just think of making money when dealing with others. But if we always think, how much money can we make this time? Customer will see through your mind. So customer boleh nampak. Sebenarnya kalau kita fikir, aku nak duit dia ni, aku kena jual dekat dia 1 sen, orang boleh tembus baca otak kita ni. Otak padahal baca di minda kita. So when dealing with people, always imagine the other person as if with an invisible look to say, make me feel important. Sebab tu buat diorang rasa penting. Masa common sense tu yelah, to be concerned about others, buat orang rasa penting, buat orang rasa macam selamat je dengan kita ni. Oh, kita ni beauty consultant yang tak memaksa, kita ni beauty consultant yang sentiasa nak ajar dia, guide dia. So if you will take care of your customer, they will take care of you. Maka sangat penting tak untuk kita jaga customer kita? Penting. Kalau you tak jaga, dia carilah orang lain yang jaga dia. Kan? Beli produk, janganlah biar. Ajarlah akak, barang dah sampai ke? Akak, tahu tak cara nak pakai ni? Amin saya ajar. Cara-cara follow up, okay? Tanya pendapat, macam mana akak pakai sofa kita? Macam tu, okay? Sebab kalau tak follow up, orang boleh lupa kita. Sebab kadang-kadang, yelah, bila you biarkan dia, inilah berlakunya, mungkin customer tu akan kepada orang lain. Sebenarnya sebab tu penting. Kalau you jaga follow up ni, you punya customer akan ingat you. Nak beli Mary Kay je ingat Hawa. Nak beli Mary Kay je ingat Aimi. Kita nak macam tu.